bontsha bothate he o katana thata le tempe hakaka satane aho hata ariki khona fa chabela homo rena omote moure meje somoa rena o poncha botate dinto jamo pulushire jelwa tushomo hobane jeso hoshimo fenya satan shu chabela homo rena omote moulwe meje somo rena oncha botate. Ke le dumedisa batswadi ba ka ba rata ha mo lebisong le le matla la morena wa rona le go Jesu Kriste a re rapeleng. Mo lebitsong la ntate, lebitsong la morwa, lebitsong la moya o halalelang, morena le modimo wa rona le hoseng ha letsatsi re sa hule hape re o leboga Jehova. Wena o kileng wa re lota ra ba ra fitlha mo sena sebaka re o lokile modimo matla ka moka. Re a leboga, re leboga mohau wa hao, re leboga le tshireletso ya hao, re leboga le gore wena o ile wa romela mohlanka wa hao modimo matla ka moka a tla tlo re shwela sefapanong. Madi a gagwe a tshologa e le pholosa rena bana ba hao Jehova. Papa e re fete re tsena mo mangwalong a hao a makgetho o re thuse gore ona mangwalo a makgetho a re tlabalang a mabose a tseng dipelong tsa rona eopia a mabe wa latlhele ko ntle gobane mangwalo a hao a re phedisa, mangwalo a hao a re godisa, mangwalo a hao ga a nne o tswa molomong wa hao modimo wa matla ka moka a se dire modiro wa ona a e re borona ba rona bo ye ko tlase then go tle bo wena bo godimo modimo wa tla ka moka. Tla lefatsa se tsotlhe tse mo lebitsong le le matla la morena wa rona e le go Jesu Kriste. Amen. Sontaga ke sontaga wa botlhano morago ga go bonagala ga morena. Lengwalo la rena la hoseng ha letsatsi re tlo le hotša mo bukung ya Mark 1 verse 29 to 31. Lona le baleha ka tsela e re le hoditše setlhogo Jesu o fodisa mmatswele wa Petrose le batho ba bantši. Yona e baleha ka tsela e he Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga ka sinagogeng ba ile ba ya ga bo Simone le Andreas ba na le Jakobos le Johannes. Mmatswele wa Simone o be a robetse a swere ke letadi. Jesu a botswa ka ga yena a ya go yena a mo tsosa a mo swere ka seatla molwetsi a fola letadi gomme a ba apeela. Amen. Yo ke palo ya lentswe. Kgaogelo ya morena wa rona Jesu Kriste, lerato la modimo le kopano ya matshediso a moya o mokhethwa a di be le rena ka moka. Amen. Batswadi ba ka ba ba ratagane go senga letsatsi lengwalo la Mark le thoma fela ka gore botsa gore ye ke ditaba tse di bose tsa morena Jesu se a re direlang tsona mo lefatsheng. Lengwalo le la Mark le re botsa gape gore yo Mark yo
o be e le mokwaledi wa Simon Petro ebile e le an interpreter in speeches and in writings, because lentswe la Modimo le re Petro o be a sa kgone go bolela segereke ga botse. He e le James le Jacob bona e be e le barei ba ditlhapi ebile e le balatedi ba Morena Jesu. Le re lentswe la Modimo le re he le tswela pele le re Morena Jesu le barutiwa ba gagwe ba ile ba tloga motseng wa Sinagogeng ba lebile gona mo go dulang mmatswale wa Simone ko Kapernaum. He ba fihla gona ba khotsa mosadi mogolo a lwala, ba khotsa mosadi mogolo a robetse, ba khotsa mosadi mogolo a re mo diphateng tse di tšhisang a tshwere ke bolwetse ba letadi. Ba re Morena Jesu ga fihla mola ha nke a bolela le yena selo, o fitlhile fela a mo tshwara ka letsogo, mosadi mogolo a napile a fola le semetsing. Seo se re bontsha gore mosadi mogolo le yena o be ana le tumelo, a tsoga ya ba lethabo le legolo mo go yena, a napile a ba peela dijo go bontsha gore le yena o be a appreciate se Morena Modimo wa rena a mo diretse go sona, because lentswe la Modimo le re his loving touch always heals. Go no toucha fela ka letsogo Morena le Modimo wa rena wa fola. Amen. But she was not only healed but strengthened to serve as well. So batswadi baka o be ana le tumelo mosadi yo ya o swana le Job. Job o ile a utlwiswa botlhoko mara ha blame motho, Modimo o ile a mo restore ka baka la re o be ana le tumelo batswadi baka. But there is nothing se se impossible he o na le faith. Le dingaka di ka re o ka se a go kgonege ka wena ba re o ka se fole. Eupya wena he o na le Morena Jesu o tshwere dipilisi, o tshwere prescription ya tumelo, a ona se slapala mo wena. Mosadi mogolo le yena o be a itshwere tumelo basadi ba ka ba ratang. A ke tsebe gore nna le wena re na le tumelo na? A ke tsebe gore nna le wena do we appreciate na? Le re lentswe la Modimo le re ka morago mo ke o go bokane le shaba la batho ba botlhe ba ne ba lwala ba tshwere ke malwetse a mefuta le ba di evil spirit be ba tlile go Morena Jesu gore Morena Jesu a ba fodise. Morena Jesu ile ba fodisa ka mokana ga bona. Morena Jesu ile a tsamaya a ruta batho ka bogolo ba Modimo. Batswadi ba ka ba ratang Morena Jesu o na le matla, o kgonne go fodisa batho, o kgonne go tsosa bahu mo go wena o tla pallwa ke nako ya gore batswadi ba ka re leboge Morena wa rena. Ka tšeno nna le wena re kgonne go tsena mo selemong se sefya, re kgonne go bona ngwaga o mofya re bolokegile, re fodile, re na le malapa a rena. Eupya ditebogo di kae batswadi ba ka ba ratang? Morena Jesu ha batle selo, o batla fela pelo ya hao fela, o batla gore wena o ye matolong, o leboge, o rapele, re rapedise le malapa a rena, re rapedise le dikereke tsa rena, re rapedise le batho ba re phelang le bona. Segologolo ke gore le rena re leboge seo Modimo a re direla go tsona. A re kgetheng yena batswadi ba ka gobane wa fodisa, a re kgetheng yena batswadi ba ka re o na le maatla, o fodisa dipelo tse di utlwileng botlhoko, o bandisha dintho tse di bulegileng, o re lebalela melato, o re bitsa ka maina gobane wa re tseba. Mogau wa hae o re lekane batswadi ba ka ba ratang. O ka re mantswe a mabedi a ka re thusa gore re tsebe gore Modimo o gona ebile wa pholosa, o fodisa mang kapa mang, ha kgethe gobane a re rata. Amen. Amen batswadi ba ka ba ratang.